Unaitwa madhiga woroverwe ni Purity Richard na ngetwa Phineas. Imana nandato chaweru dhaimwikambiria na icho chongwa. Gavana wa Meru Mutumantu Edingia nekinyite kaunti na Embu ndio kwabonekete kongeleka nyuma ya gasagaza chegoro siakagwa ate ka Meru na Embu nende irware ya Meru bara bakaraga Embu bagite utoro bobure gwatine bakere nandi kibandeto ibagite ibakwedira bayikuluka ere makania na ibakwena nende kwedira wakidwa manteri utabura mwandiki utwandeto rita mwaniki agututariri bakuromba rwangiro kariya ko batedia gukunja ndama kenda kumaruka Embu Bedra Baichoka Meru. Gavana wa kaunti ya Meru niwe Isaac Mutuman ni ucerete thiini wa kaunti ya Embu kwaraniria na kuvoreria avuri biashara a thoko ya muguka aria maumite Meru. Guku akiuragia ekari a mbere kurumia thayo niguo avuri biashara ngurani mauke kuo niguo gukuria kaunti ya Embu. Ino ni vuva ya mirurungano iria ikoretwo kuo mwena wa Siakago varia a Meru na a mbere marekwanira nio marayanira vikiviki. Guku indo cia mamilioni ma mbesa ikivivagua na andu engi gutivangua. Upande wa mbele wakubali waachane na mizozano, waachane na vita, wasikubali kasumba ya kuonyesha ya kwamba hawataki wageni iwaingie kwa sababu itaharibu. Hii ni kasumba ambayo inaweza fanya jamii ibaki nyuma. Jua kuna zile mali zetu zimechomwa. Tunajua pia mambo ya siasa yako pale. Nake mumbunge wa Igembe North niwe Julius Taitumu akiuragia thirikari nene gukorwa makiriva aria maraumire na gutivangua na aria matete indo ciao. Tunyo tutafanya namna gani? Hii serikali tuisukume wale waliumia wapate fidia. Hiyo ndio muhimu. Hiyo ndio muhimu. Tuulize serikali, watu wetu wameumia. Huyu nyumba lake limechomwa, gari yake imeumia, bodaboda imechomwa. How can you compensate our people kama vile wengine walikuwa wanapata nini? Fidia. Vauka vereri avuri biashara aya ni marakairite thirikari kumatethia vuva yao guka kwithitha thiini wa tauni ya Embu na varia marenda ugitiri ukorwe ukimarirua. Bate yete nono tubathe noiriko kaba kimbilete usalama bo na ntobe yete bakimbilete usalama na ibo bona batena thina batena no ogwati no mburiko kaba matugete na bamonya bakwana na nekuru bana no tubathe neu so tutomba na tukwambire kuwa kaba yete na thina batete athina lakini atukuwa ate neko ugatha ko mtu no ichithite aitha imwamba kana mtu mwe aomba kuya kabuthu kiontu kana kubuthu ntubute bui tafadhali kinyawe aibange nonto ateme akuria atategeto Embu turia na amani nduka ici ni ngolokia nduka 15 cia Meru imoro cero na mbeza ngolokia milioni 3 thaito kwaria ngare kwa chairman ni thitwe thaito kwaria ngare muntu wetu Asamu ni thitwe thaito kwaria Meru ngolokia manala tibate kinyumba sembale mbale batirombo tura kume chote mtu arumabia kula mwanka thai endi to kolomba thikari to musana dharura ando batura nyumba no bare na bomba kuona musana bomba kula bia kula bonge intobia tobia turiana byo guo nguo ite itanda matrezi irato bionda muntu arokera kama tokana nguo wera kirite ote muntu ena kento bionda cia gaobire. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa Musiri.